Uthwiliselwe ngomhla ka-16 kuRhobo icala labasolwa abane ababange ukuguruzela esikolweni iMatshidiso Primary School eKatlehong. Abasolwa babuyiselwe emaseleni, omunye wabo nguPasika Motsweneng owaziwa ngoPastor Mporo. Lesehlakalo sibe yinto lengeke isasuka engqondweni since kungimi wokuqala lapha ekhaya kithi lengifikile ngambona sesi phansi lapha. Udade wakaBhokweni eMpumalanga uDunyuzwe wabulawa lisokana lakhe namhlanje nalo eligcine lizibulele. Akusimalanga amangakhi kuthome inyanga yabomma. Kwaba kuhle ukuhlanganisa zindaba kodwa ku-SABC1 ngesindebele lotshani. Uthwiliselwe iveke ezayo ngelesihlanu icala likaPasika Motsweneng owaziwa ngumfundisi uMporo kunye nabanye asolwa nabo. Abasolwa abanaba bavele ngaphambi kwekhoto kaMagistrata wePalm Ridge namhlanje ekuseni. Kanti babotshwe mayelana nokuguruzela nokuphehla induho esikolweni iMatshidiso eKatlehong eMpumalanga eJohannesburg. Abasolwa babotshelwe ukuphehla induhu esikolweni iMatshidiso eKatlehong ekuruleni. Amadoda la abonakele emgadangisweni wevideo egege enkundleni zokuthindana lapha phethe khona insabula agega nangesigidi akhomba nabotitshere esikolweni. Umfundisi uMporo kunye nalabasolwa nabo ekubala hlangana isokana lakwakhe kunye nogadi wakhe babuyiselwe emaseleni kanti bazokuvela godu ngeveke ezako mhlamalanga ali-16 lapho bayokufaka khona isibawo sebail ngokusemthethweni. This matter is then remanded until the 16th day of August for bail information. Accused number 1, 2 and 3 in custody. No bail at this particular stage. Nakusenjalo okhulumela umnyango wezefundo eGauteng uSteve Mabona uthi umsebenzi wabo ukuqinisekisa ukuthi abantwana abasalele emva ngefundo begodu lokho bazokwenza ngesekelo lokubathoba umkhumbulo. Nanyana kunjalo uthi bathonyekile ngabantwana abangakabuyi esikolweni ngonobangela ukuthi bayasaba ngemva kwesehlakalo esenzekileko kodwana uthi basebenzisana nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukubuyisela abantwana esikolweni. The concern that we have is only for the 2 children that are not coming to school as yet. We're working very closely with the Department of Social Development so that we can access them, but we understand that some learners told parents that they don't want to come back to school. So we're going to reach out to them as well. Ngaphandle khoto bekugcwele umphakathi osilingekileko. Mporo thayense esikolong mo le kena bana ba banyane hore a kene ka ga jarete ya sekolo bane a sanke issue ya haele tsa bana a bolo di bua family matters na sena right wa kene ka mo le sekolo a tsore di betsa a tsore di thunya a tlhokomeza bana a tlhokomeza di mistress a tlhokomeza mphaka. Nakusenjalo izolo kube nomphakathi otshisa itende lesondo lika mfundisi uMporo kulandela isehlakalo sesikolweni iMatshidiso. Gandhi kubotshwe abasolwa abahlotshaniswa nokuchiswa kwesondweli. Sisaraka nendaba zefundo, ungqongqothe wezefundo sisekelo uSiviwe Gwarube uthi isehlakalo sokusahlelwa kunye nokuthunjwa esenzeke esikolweni seKatlehong ebesitoswa phambili nguPasika Motsweneng owaziwa ngumfundisi uMporo sitshengisa ukuthi ilizwela lihloniphi ifundo kunye nempilo yabafundi neyabotitshere enkolweni. Ugwarube uthi ukuguruzela emphakathini sele kwenziwa njengento ejayelekileko lokho kungena nenkolweni. Uthi iminyango ehlukeneko kahulumende kufanele isebenzisane ukuqinisekisa ukuphepha enkolweni ukwenzela ukuthi ukufunda nokufundisa kurage ngefanele enkolweni. This points to a broader issue of crime in our society. And when I reached out to the Minister of Police and I said to him, we absolutely have to ensure the safety of those children is number 1. Number 2, the arrest of these people. And we must make an example of people like this, that our schools are places of safety, not places for you to come and wield your guns and essentially, assault and threaten people. Ugwarube uragele phambili wathi amapholisa kufuza aqinise isandla ebulelesini obenzeke emphakathini aqinisekise bona inlelesi ziyavalelwa. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ngayo indaba eqeda ukuphela le nakumbona khombukile uyalandela. Lindwe
yenze vomboro le ifundisa ungahloniphi nongawusabi umthetho isithuse khulu njengoba sisitshaba sase-South Africa. Kuhle mfundisi onjani onganahlonipho kangaka. Isibonelo esinjani asilethe abantwaneni. Udelela isitshaba sonke seSouth Africa. Akanandaba nefundo yabantwana, akanandaba nokuphepha kwabantwana. Mumbi kakhulu lo mkhuba owenziwe kaPastor Mporo kanye naye. Engathi bebengathola isigwebo esibafanele. uPastor Mporo nebandla lakhe into embili bayenzileko and uPastor ngapha angazi ukuthi uyofundisa yini abantu esontweni. Abantu abayihlonipha imfundo kuleli izwe sihlala kulo. So mina into engiyibona ngibona ukuthi konzeke kahle ukuthi bavalelwe labo banganikwa nebheki. I-wrong into especially zomfundisi. Abekho nama-security abe-strong. Ibe-tight security abemageyitini ey'kole. Yena uPastor Mporo uthathe ngamawala impela lokhu kukhombisa ukuthi akasihloniphi isikole kanti nabantwana ngaphakathi. So makahlele kancane lapha esitokisini ukuze mhlawumbe umqondo wakhe uzobuya kancane. Inceku ithathe ngamawala kakhulu, itshengise ungahloniphi umthetho, itshengise ungahloniphi isikole, ungahloniphi ingane. Lokho kwenzeka eKatlehong Home ukusivezela ukuthi inkolo eSouth Africa azikaphephi. Mina sengithokoza ukuthi akunamuntu obhubhileyo. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Izenzo zokukhahlukumezana ngokobulili zisathuwelele eSouth Africa pha. Sekunomunye godu ungazimbi obulewe emlingana yakhe eMpumalanga. Ufezile Nkuna udunyuzwa wabulawa lisokana lakhe ngaphambi kokuthi lizidumuze nalo kaBhokweni eMpumalanga namhlanje kuseni. Sehlakalo lesi senzeka nje iSouth Africa ithwaya ukuthoma kwenyanga yabomma. Kuduma moyo phasi uNkuna udunyuzwe wabulawa lisokana lakhe kuseliveke yinye bona kube langa lakhe lokubelethwa. Sibibithwana sodwa emndenini. Khulukhulu kudadwa wabo neminyaka eli-18 ubudala. U-Anele Thwala ubenge wokuthoma ukufika endaweni lapha kwenzeke khona ibangamahloli. Lesehlakalo sibe yinto lengeke isasuka engcondweni since kungimi weqala la khathe ekhaya kithi lengifikile ngambona sesi phansi lapha. So I don't think ukuthi lokho ke ngaphuma engcondweni yami. Umndeni uthi indoda le ke abathusela phambilini. Amapholisa aphenya icala lokubulala. Amaphoyisa nalaba betempilo babidwe ukuthi kukhona sigameko lesendekile. Uma bafika kuleya ndzawo ngilapho bathola ukuthi ke kunendvodza nemuntu wesifazane labashonile banemanceba yokudubuleka ukutholakala nesibhamu eceleni kwalendvodza. Omunye wabachochozela uthi kufuze kuthathwa amagada angaqinileko ukukhawula umkhwalo. Siyacela kuthi abaphasi bethu kuthi amaphoyisa ukuthi sicela basilekelele ekulweni nebugebengu because sinkomazi siyakhala kakhulu ngoba lizinga lekubulawa ngesihluku liyanza. Kunethemba lokuthi amagada angafana nalo leli azokuletha amachuguluko. Emvekeni ezako kulindeleke bona kube nabaqotshwa kwenkhundleni zabo ehlanganweni ye-ANC emfundeni ezilandelako. eGauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga kunye neTlhagwini Kapa. I-ANC izokubamba omunye umhlangano wekomiti ephezulu ukuyoqala ubujamo bezinto ngemva kokukhutshwa kombiko wamakhetho emhlanganweni we-NEC epelavekeni edlulileko. Injamiso ze-ANC zihlangahlangene kuhlukene phakathi begodwa azikhambisani nemfuno zemphakathi abayirholako. I-ANC izokubamba umhlangano wekomiti ekulu okhethekileko embekeni embili ezizako ukuyoqala ubujamo behlangano le. Imphumela emimbi emakhethweni namhlanje nje itshengise ukubhalela kwenjamiso zehlangano. Umbiko wangemva kwamakhetho uveze ukuhluleka kwehlangano ye-ANC emfundeni nemphandeni zehlangano. Isekela likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile upha imbiko ethi ukuhlola kwemfunda nemphande seMaria Dlana wokuqotsha abahola abathileko. And the provinces that did not do well need to be reinforced. So even them are welcoming the NEC to come. So we will be visiting KZN, Gauteng, and all those provinces. Umengameli wehlangano li uCyril Ramaphosa nabekavala umhlangano welekgotla uthe umhlangano okhethekileko uzokuqala ubujamo behlangano li emagatsheni wonke wehlangano. Izongo batshirhagele bona i-NEC ifuna ukuthathela imfundo ezifana nesakwaZulu-Natal amagada angaqinileko. The NEC will be holding another meeting in the next
weeks to conduct an in-depth and introspective analysis of the state of our organization. I-ANC itshela abaholi kunye namalunga yobona balise ukuvela endabeni ngezenzo esiphambukileko. The renewal of the ANC must be reflected in our everyday behavior, on how we conduct ourselves in public platforms, and what we post on social media. Let us not occupy headlines for wrong reasons. Let us be known for excellence and competence. Ikomiti kule ANC ijamisa amagatsha ebekahlela ukubamba ama-conference emphande ngenxa yehlelo lokuhlola eliyokubanjwa ikomiti eqala ukusebenza. Ihlelo hili liyokuhlola zonke imfunda ezingakenzi kuhle emakhethweni. Nasibuya Ntolo. Bekulisizi lodwa enkonzweni yesikhumbuzo sabafundi abasithandathu ababhubhele engozini yebhesi nesitimela eMiddelburg. Ikampani ezijameleko yabogadi iSira ithi ikhuphe incwadi yokujamisa ikampani yabogadi ebeyibandula amaphandle njengamajoni ngokungemthetho hlanu kwe-White River eMpumalanga. Ama-95 amaphandle weLibya abotshiwe kwemvekeni embili ezidlulileko. Kanti iSira ithi iphenyo labo lifumene ukuthi ikampani le ayisisemthethweni begodwa iphule imithetho ehlukahlukeneko yobulelesi. iSira ithumela abaphenyi eplasini ngemva kokulunywa indlebe emapholisa ngekampa engasisemthethweni le mhlana amalanga ali-18 kuvela Bahlinze. Lokhu kulandele imiyalo wephike lizijameleko labogadi ukuthi bavale ikampa. Iphenyelo lafumana hlangana nokhunye ukuthi ikampa le kunye nalabe gade babandulwa kiyo gade bangalandeli umthetho. Indlela ebekubandulwa ngayo gade ingekho ezingeni elifaneleko elikhambisana nemigomo yakwaSira. We have a judicial process of our own here where we are able to take you to task because we are the ones who provide oversight over your activities. So this is where we are able to say these are the charges that we're facing. We appoint an independent person to hear those charges, and when you're found guilty, we can either withdraw your license or impose a fine up to 1 million or reprimand you or criminally prosecute you. Kanti kutholakale nokuthi izinga bekubandulwa ngalo ngelemazweni wangaphandle ingasi lokubandulwa kwabogadi kwanganeno. Abanye bababanduli kuthiwa bekumaphandle kanti isakheko sokubandula bekungesamajoni wemazweni wangaphandle. iSira ithe enyangeni ezili-11 ezidluleko yahlola ikampa ikade isemthethweni kodwana yafumana ukuthi kunenye godi ikampa yokubandula emakhilomitha ayi-7.5 ukusuka kile esemthethweni. Kanti ikampa leyo beyibandula abantu beLibya. Kanti nakusenjalo iSira isaraga nokukhulumisana namagqwetha wekampani yabogadi. Kanti abahlali beLibya bama-95 kulindeleke ukuthi babuyele ekhotho nge-26 kuRhoboyi. Kanti baqalene namaqala wokungalandeli umthetho wamaphandle nokusebenzisa amakarada wevisa ngomgunyathi. Amalunga womphakathi weMafube eMpumalanga abayohulumende ukuthi aqinisekise ukuphepha kwabantwana babo nabakhamba ngeenthuthi zesikolo. Lokho kuza ngemva kokuchayisana kwebhesi nesitimela kwabhubha abantwana abasithandathu kwalimala abama-20. Ababelethi nabe bakhuluma ekonzweni yesikhumbuzo bathi abatshayeli bembhesi kufanele bahlolwe nembhesi nazo zihlolwe ngaphambi kokuthi zithuthe abantwana babo. Bekuzelisize olweni umphakathi wesikhululiwe imndeni abangani nezakhamuzi baphumelele ukuzokuhlonipha labo bangasekho. Ababelethi abaningi bathonyekile ngokuphepha kwabantwana babo embhesini ezithutha abantwana besikolo. Bakhombela urhulumende bona atsheje indaba engabonalisiko leni. We need a proper inspection kuma transport wabantwana because at the moment sinamabhasi amaningi esikolweni alayisha abantu bethu. One condition we are not certain. Ngumzali bengicela ukuthi department lento kanti isenzele ini ukuthi abo driver bethu babe safe sibabone kuseni ukuthi banjani. Because silahlekelwe ngoba mina esikolweni
ngibabona ekuseni ngibabone emini beza baphaka ukudla kimi ngoba ngenza ukudla ngiyabuzwa ubuhlungu kakhulu futhi silimele. Umtshayeli wesitimela othola imhuzukwana uphumile esibhedlela. iTransnet ithi amapholisa kunye ne-Railway Safety Regulator ngibo abaphenyako. We are clear on our part that we play our role within the rules of the railways. However, we want the police to really investigate thoroughly the incident because it has massive ramifications for the community here. Nakusenjalo umnyango wezemfundo eMpumalanga uthi bazokuraga nokusekela imindeni ebhujele bentwana. Men's Department of Social Development as well as Department of Health. They've been with the parents, they've been with the teachers, they've been with the learners. They are still here, and during the week they've been visiting the families. As we have seen here inside, we do have our social workers who are responsible to give them support in terms of social because it's painful, I must say. Ikonzo yomngcwabo yabo bonke abantwana izokubanjwa ngomgqibelo eholweni esikhululiwe kodwa imindeni izozibulungile emathunini ahlukeneko. Kulindeleke ukuthi avele ngaphambi kwekhoto kaMagistrata weGroblersdal kusasa umsolwa osolwa ngokugada ugogo weminyaka 101 weCyprus ngesihlakwana kwadlawula leLimpopo. Kuzwakala bona umsolwa ungenele ugogo ngefestiri alele ngelawini lakhe ngomgqibelo ekuseni. Lapha afike khona wamkhama bewamkata ngaphambi kobana abaleke endaweni yesehlakalo. Ugogo usiwe esibhedlela namanxeba. Nakumphakathi weCyprus wona usele uthole imkhono ehloko. Amapolisa athi isilukazesi besilele sodwa nasakusahlelwa umuntu obekahlome ngomukhwa. Wasithusela ngokuthi batsho sithulo sithi du ngaphambi kobana asikade ngokubuyelelweko abasihame. Isizukulu sikangazimbi sithi sehlakalo lesi sitsho ugogo nenceba ehloko. Athi mangilele so ngezwe ugogo alo kanje ahwelela ngale. Ngathi mangicheka ukuthi ugogo waye enza so ngithi maybe uhlangahlangena. Mangithi ngizwe ivoice ukuthi ngapha kunomuntu wesilisa ngapha ongase right. Ngajump efester ngale kamabasi ngabiza bomalume ukuthi bangincede. Abanye abantu abadala bemphakathini lo sele baphila ngokusaba. Bathi umsolwa anganikelwa ibhayili. Nisehlakalo senzeke kugogo sisizwe ubuhlungu nathi njengabomakhelwane. Because into yenzekela kugogo nakithi ngasenzakalela njengabomakhelwane. Amapolisa athabopho umsolwa ekhabo ngemva kwesikhatshana senzekile isehlakalo lesi. Reports indicated that the 101-year-old victim was asleep when she was awakened by the suspect who tried to strangle her. She raped her. The suspect, who broke the window to gain entry, fled the scene after the incident. Umsolwa uqalene namacala wokukata nokugcikeza umuzi kanti uzokuvela kusasa ekhoto kaMagistrata weGroblersdal eLimpopo. Kezemali iranda liqinile lalinganiswa nezinye imali ezikulu. Ngaphambi kokuthi sikhambe yakhe sihlole ngekwekwezini. Akwande sibo ngiziphe ezikhamba phambili ehlelweni zibuya nabazumi namhlanje. Siyathokoza Thandeka silotshisa umbukelo khona usekhaya hlangana nendaba esiziphetheko namhlanje enambama kunomndeni wokwaNkuna lapha esifundeni seMpumalanga olilako ukuthi indodakazi zabo ibhubhile khona kunjalo ngolosihlanu ivekele kugidingwa ilanga labo mayinaheni yeSouth Africa ngale kwalokho ihlangano engamele abomasipala iSouth African Local Government Association esifundeni seLimpopo ibambe umhlangano nabomeyara babomasipala ngonjalo nabospeaker bemkhandlo eyahlukahlukeneko zinengi ke indaba ezitenjwako emhlanganweni lo hlangana nokunye indaba yokuphakela ngezenzelo zomphakathi namhlanje lapha eMafube eArnold esifundeni seMpumalanga bekade kubanjwe ikonzo yesikhumbuzo yabafundi laba abasithandathu ababhubhe ngeveke epheleleko lokho ibhesi bekade bakhamba ngayo iza kuchayiswa sitimela ngizoke indaba esiziphetheko sithokoza kakhulu.
Sithokozile Sibusiso mbukele ekhaya lotshani ngelesithathu entambama ovulekileko nokho ebusuku njengoba sibona nje inkomba zomoya sibona lapha ke eCape Town ukuchidela ke umoya omakhaza oletha lapha izulu elinganiselwa lapha ku60% njengoba ubona nje godu nekungu ikhona ngilezi ndawo nangapha ngePumalanga Kapa sibona ikungu nakuleza ndawo zangale ngeKZN nawuchayela ku ekseni checha uyelele silemukiso ke lesi esisitholileko izulu elikhambisana nomoya ngaleke ngeJingalanga Kapa lapha ke ikhonakalo yomlilo wamahlathi esifundeni sangaleke ngeNorthern Cape kanti ke abantu bazakuchecha bayelele ubhemako ungalahli intombi endleleni siyaqala ke ukuthi akhamba njani amazinga wokuchisa eGauteng ibonakala ke noma ekseni kumakhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi ifuthumele lapha ePitori nge26 Bronkhorstspruit nge25 nangapha ngeJohannesburg kuthi lapha kubo Carltonville nge26 nakhona eLimpopo iyachisa ke endaweni ezifana nalapha eMusina kufuthumele boThohoya ndoPhalaburwa kubuye nganeno ke lapha eMkopani nge27 iMpumalanga nayo ibonakala ifuthumele kamnandi ngemva kwamadina noma ekseni nebusuku kumakhaza isikhukhuza iyachisa ke nge31 sibona lapha ke sangalenga kwaZulu Natal ekseni kumakhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi kuyachisa ePietermaritzburg nge31 eRichards Bay nge30 kuthi lapha eDurban kufuthumale nge28 asiyokucalela iPumalanga Kapa kuthi yona injani ipholile lapha kubogqeberha makhanda kuthi ke endaweni ezifana nabo Graaf Reinet khona ke kufuthumele kuyachisa eMthatha nge31 sibuyela lapha ke esifundeni sangeJingalanga Kapa sibonile ukuthi chidela umoya omakhaza vele kumakhaza eCape Town nge15 kuthi ke kezinye indawo liphole libuye nganeno iNorthern Cape sibonile ke ukuthi ikhonakala umlilo wamahlathi kodwa kunjalo nje iSpringbok Calvinia neSutherland zimakhaza kakhulu kodwa na iKimberley yona ke ifuthumele nge28 iFreystata ifuthumele ngemva kwamadina noma ke ebusuku nekuseni kumakhaza kakhulu lapha ke eFixburg nge-1 ngaleke ngeNorthwest nakhona ke ngokuhamba kwesikhathi kufuthumele kuthi lapha eTosca kuchise nge30 nakhona ke kuthoma kumakhaza ekseni ungaje ukukhambisa ijasi leyo asibonane ngesikhathi esilandelako Dido